Oleh alam daerah Aceh Timur tunggu nya jine orangnya kacau miu. Itibi miu lan tanah tunggu tutung merasa tunggu lebih lep orang. Hai kan hanjit pajuh ada Allah pajuh lah you tapi berdua ke Allah. Nyo ada Allah tapi pajuh ke Allah doa tu. Terima kasih ke Allah na. Yang kejit mam tu salah taboh terima kasih kepada Allah. Nah contoh dayo toh contoh teladan hidup Nabi Muhammad. Nya Nabi Muhammad kebuka Allah akan ke pura-pura. Nabi Muhammad contoh dan teladan dalam hidupnya. Yang kejit Nabi Muhammad bitu thona leurung. Tapagah apa anu Nabi Muhammad anu Abdullah anu Abdul Muttalib anu Hashim anu Abdul Manah anu Qusay anu Kilab mutuah anu lung raja lung kajapai Nabi. Nabi 25 dengar makun. Bandum Nabi Betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama wahai kaum Nabi Adam. Yang keintu bandum Nabi wahai insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris lam syuruga dalam mata netop iblis lena bina masa tofan nepegat kapai nepekenan bala tentera jeneh bekai pet Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemaseh perangai Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail Yohdi Mina ayah nasihan Lut Sikin 10 Harun 11 Musa Anu Imran Bukit Tursina Droneh marit dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangat hatsu iyang jile hana jadeh tedang laju temakul heblah jinolon pegah Nabi Zulkifli aput belah Sulaiman karunya Tuhan pangkat tinggi kelimang belah Nabi Ilyas lon pegah jino 16 Yusuf Bulun pengutat samlako Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungau Zulaikha purmo raja nanggro Mesir. Anda jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tujuh belah Syuib umur tatrib sepot mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 jinolon pegah Nabi Zakaria Nabi Ayub Nabi Ilyas Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yaqub 20 Nabi Yunus lang perut engkau 20 put jinolon pegah Nabi Isa anu Maryam karunya Tuhan hana bapa 25 wahai kaum rakan metua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anu Abdullah yo tunggu Miyan bandung mak tama pai dar mo tayo mak madua tunami tayu Bailainya nunggu tipe 20 tapai kuata tapai malaikat tipe kuata tapai lam ya talib gepegah mak bak kafia tapai nyan mak madua remoh tayo mak gepinah tipe bala salah sama bala mak madua hai tamang bajuri kecuali anu tamang juri ku hai tamang jikai wa dar mo yang ia turunyo nan tipe mak kan icu harta icu iman tu nyo yang ia tu nya kejit mak iman jaga bagot nya kejit anak tanya mak umur 7 tahun Nabi keperintahkan biti semayang 7 tahun anak neyu sembahyang menancit hai bang neyu puasa karena anak amanah Tuhan hai bang benar jaga hai bang
hai bang benana jaga be bacut raya ne paroh oblang yang agam hai bang yugulam raga be nejo cangkoi seruta parang sayang sayang didikan hana sayang sayang didikan hana be bacut raya ne paroh oblang yang inang hai bang neyu semula be nejo sadeup kapade lang-lang sayang sayang ilmehana sayang sayang ilmehana nyo tunggu kepu tunggu tak pelarana teuro lego payu tapi rayo jih lagi rayo tunggu tak kubah jih landonya na limang balimang lagi tak kubah nuga dak kembana alahana bu mati lung ba ulele kapoe tabal lagi tak kubah di maju ha ne ate mati ke ba ulele kapoe mampu anu yang kejit tanya mak wate ke peti cap tu kenai ke tengku tengah baina halangan tapu ne jak kena nang ka hormoh ya peti cap nya tiat ka dua uro jak tengku nyai ke tengku mak kana bokai tengku lam kandungan mak tak payuh men nyan men mak menyoka hamel mak tu hanali men nyan makanan paling favorit tapi lahir landonya ka ke peti cap ngai unawa ngambo hanggur ngambo hapel ngambo sao gupeh lang bu makanan cukup mangat-mangat mak mertua ali ke tengku dah pegah tingkat kana ati manau kana gapuh putih kana cirmen kana bulukat kana mak buno aki mano geglang lang bulukat gecok tengku bulukat ke ta dua lepu limong 6 7 lagi bulukatnya penuh munan bu penuh dah baik tanya orang ko muda dan bibi kah hana udah kena orang ko bibi kah hana udah geputar dua mangak punah udah ama dua tapi nyen kan keji kata bawa masalah tapi ada ji tanya punah udah baik hana udah akan mangan dan gecok cermen geputar dua ta dua lepu limang 6 7 lagi cermen nyoglih munan beglih hati baik na mati batin baik bruktan al fitnatu asyaddu minal qatli murder is biti 10 slender. Cukup bahaya fitnah tapi punya tengok ke hati hana tunggu hana mong hati kagli ane tanya hati kagli mak galam tanya apa kaji apa yang kaji mak belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air yang kaji mak mertua tak pernah anu na jamun nunggu dua tidur nemit na indra kenam itu pu nunggu puatai itu pu tijih na itu mencu tijih cu jalan mo tijih poh gop itu pu ga tijih hanai mano bungoh lam ipu ga di mayog iban yo nyo kapal lewon leong nyo takot ipoh le gop hai poh mana dia pegah ke gop kai itu mencu dia pegah ke gop kai cok ta gop kan bengeh gop gejak ba tidur tengku jamun tengku pu ilong mano tengku anu long kan susah apa kan lagi-lagi na indra kena miti pu tunggu mendung yang tijih to kamu no tijih di mana ya lu baik pegah tanya daji begadah tanya mudah tak kenungkunya pota tabi makanan gede ya kejit makanan gede orangnya tunggu hampir 80% cubahat tak bedah daji kopi white kopi top god kopi muthang 3 je 30 ribu yang gak iba lu anak ro tu muthang ku biji mut le muthang le cok bu kopinya rebo hitau ipu gak bu kopi nya menyoro muthang menyoro bu mahai dong jipa jauh mak mertua nyan makanan gede 80% cubahat tu atai tengok mono tu atai tulis halal ka bare nyo jino benda depu le don mak mertua jino makanan yang na tataji di bak gede nyan itulah hiup halal. Nya kejit nangkro kape orangnya tengah jimbu lamba-lamba pegat merek makanan halal. Asal kai tulis halal urang kabere. Bang kabere halal kabere. Tho pegat. Tabla roti mathen se hong pu. Niki baca nyo pegat. Se hong pu mutulis patago halal. Tho pegat mak Cina. Tabla roti tabu mutulis khong guan mutulis patago halal kabere.
Yang orangnya tengku nagara-nagara kafe jingah je lamba-lamba pegat merek makanan halal. Asal ka halal orang Aceh ka berek. Benar tepu le don mak tu. Munyo makanan ni pegat merek halal, yang pegat ka orang rewa. Munyo orang rewa pegat hendak pegat halal. Bukan contoh tengok bandar jak kedai kopi na pada. Ini kedai kopi. Nam tulis bak pada halal. Nam tulis bak pulut halal. Hana munyo menan tahu pegat halal gap. Hampir 80% mak syubhat. Yang kecik makanan kedai tengku buah kerupuk, buahnya buah je, nyen mengandung mak pengaruh. Tapi mudah-mudahan mak tu maka berhati-hati, cara makan berhati-hati. Ni bedah mak dia apa jo sate. Tahu pegat satenya naik ha. Na cuci cana. Pakai baju cuci cana. Kan makan tanah ayo. Elakon mak kejau lah ke puak pa apa. Ate to rumah kejau rumah pi pa. Dapat jo mak engkau yang kecik dalam donya nyo ke pegat kitab. Hana umadang hadis. Contoh Quran gitu cong ilmiah dalam Quran. Tapi Quran yang mampu hai dah pahami dah. Maka nabi daya. Nama highlight. Tahu bukan ulama-ulama? Nak baru karim. Wadaka balik ana Islam. Wajib jifam dum hukum nyawa perlemana dan kada hajat. Kit wajib katanya merenau. Takoh kaya pegat melasa. Mita ilah taboh talawa. Tamu gore bateng kusia. Betapa sadum hukum mana. Bajit getanya misu hayawan. Bek misu ban asai pungau. Bajit getanya misu bakai. Jit keruje apui duda. Ya mernau nyaruje bahasa haron bahasa harum pidi bahasa long acau dana kaya bu tukok ya mernau ma ya jo anu baji ke tukok ya jo anu baji ke tungawa yang keji mak punya anak ilmu agama tu hanai turi Tuhan anu tengok nek kalau mak YouTube tengku orangnya anu ji poh ya gara-gara HP poh ma dengu cukup le yang keji mak bahaya orangnya puasa bahaya tanya mak kurang ilmu anak yatim ramai hana tutar yang yatim hana ilmu. Sedih-sedih yatim piatu, tiada ayah tiada beribu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Muhana ilmu dengku ulang kampung orangnya kakriti dengku imam latha. Kakriti dengku imam masjid, kakriti urang teman amain, kakriti urang dang imam dengku itemang terau ya temang ya temang. Ro le tu puat do kana put. Ate kena temayang don dai imam mai lu hang kemah. Dam ilung pita mengkah ni. Idon ilung kalau baralang. Ilung hana menang masing-masing kerau ju temayang. Bem dah dale ilung piti ro ko ada kata hana tha dan. Idon pi menan tiro ni. Nyo yang tayang nu, na yang melatha tu yang nak tika mengulung-gulung. Itamang uri nak temayang iplah tika, bai iplah tika, bruh di bitaru. Nyo mak yang kejit mak ilmu agama cukup penting. Yang kejit jamun mak gekarang nazam-nazam Aceh tu. Lagi contoh mak mutua yang kejit drone lahir dalam doanya mak mutua geperayuk lah Allah, geperayuk Nabi. Dah pegah mana? Obena kita Nabi mak pegah mana? Jamun mak orang jamun. Ate gedu uyuk, ate kapungah bulun, getun uyuk, biak cok on. Orang jamun but cok on, we juk, main galah, main pipit. Tapi mak suasana rumah tangga luar biasa. Tapi jino mak mutua kamu lagi beda. Yang kejit orangnya carang. Bagah kali anu cukup bagah ju. Tapi dua tiap kali. Galam ya apa kadoi. Yang kecil orangnya dongko, nyo hana kenang ron. Habalung malamnya yang kap capri keung yang mumai madiung. Nyo jino karena penyakit kafe karena dia Aceh. Termasuk salah sabah ulang tahun. Itu ulang tahun mak cok unang jame-jame anak-anak kena rumah. Dok dia blo yang tulis I love you. Oleh kamu tahu mawa-mawa buah-buah yang kamu apa mulai deng kelilin. Yang tu meh berdua lilin bibiraya aku arayu. Yang kedua ada kana dua boh. Yang ke lagu ulang, lagu panjang umur ya kah, panjang umur ya kah, panjang umur ya kah, panjang umur maka. Yang kana yang kejit mak malamnya drone dokan didik ane. Drone dokan mengandung, pegah apa ane? Nabi Muhammad dikurung bulu dalam kandungan.
Ti kurung bulan dalam kandungan Bunda Aminah. Ya kejit punya bahasa jamun. Si bulan ube prun, 2 bulan ube bijeh lada. Le bulan musifut put bulan jut ke manusia. 5 bulan megrak jarak kaki. 6 bulan kamerji bulan Roma. 7 bulan mau balik-balik. 8 bulan temaji gisah. Si kurung bulan di pintu arah. 10 bulan budak keluar. La ilaha illallah. Tak kenal besar akan tubuh dra. Bulan kepon pegat oleh Allah. Punyok gatangan awak jara. Bulan kedua nepegat oleh. Bulan yang kelega kingan jara. Bulan yang keput urat lerito. Di dalam tubuh Tuhan pasa. Bulan kelima darangan gapa. 6 bulan sah kulit ngan asa. Bulan ketujuh tulung 8 kan. Bulan ke-8 habis selesa. Bulan si kurung di pintu arah. 10 bulan sah budak lahir lam nangra. O lahir gata kena ubuma. Pupleput ura pama menjaga. Pupleput ura pama doa dapu. Pama pajuh buka dengan siara. Pupleput ura badan geseum. Bate geregum dalam lungkip ha. Basabah jamo poma melet-let. Basabah pijar poma menjaga. O sakit gata kenangan kede. Gata gepe obat gemita. Orayo gata lom hai putih licin. Gepe kawin judo gemita. Gemita judo riri yang tatem. Hana gecen abeh belannya. Orang ci ke ane gesese geja amita. Tapi anak kurang ci bunga putih jibo harga. Ti kurung bulan tu nya keji ke ayo nanu agama mak tua drone to kang ayo anu kamu kang kami EU angkat udara. Kamu kang kaji keharlan bu warung berjalan. Kamu angkat talau kamu jauh lau yang mencangkut. Tahu jaga anu ibu-ibu nya keji uronyo tunggu tergantung ibu-ibu hari ini. Begin from at home. Sekolah dasar rumah tangga ibu-ibu nya keji punya urinang kagot lahir anu. Yang kejit mak darah baru yumita yang god akhlak. Lintuk yumita yang god akhlak. Kepa karena tamita keturunan. Kan tegeda tam kawin tamanu. Mia tamanu mentang mak hana ta jaga mulai malamnya bele manu. Ana semua mentang tu. Yang perle mak anak tale. Kan berniat tage, mia berniat tage bernun lebih. Gerpu nunggu ipai tinggi gerpu. Bu mulim ibiruan ubena kerpu macam nak kanya yang perle mam dua anak tale nomor no pak haji belum puasa wo anak tale yang je ke imum ya hana je ke imum je ke bili fadlam minallahi wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah. Cukup senang tanya mak anak tale menengai rontok tungku imum no. Lalu kemah apa kata, lung nunuk temano mak kata itu anu yang taleh tungku imum. Lalu kemah tungku imum bu, pakon mak lung bah lung temano lelung. Kun tungku imum god anu ilung nama rok. Kan cukup tenang ate di mak yang pur tangku imum nama rok. Ia kan barang kapu pulang ku imum. Idanya tungku ladong, nyau ladong ruang nunggu. Yang kejit jamun. Pernah ke nenek tanya kafe belah dilaun tambah patung kafe kampung tambah dika merkon kauli tamri cara kon kauli cara kon feli ana meri yang kejit mak pernah tu lang dayah ta fai damo rapon bereda depan pada hon ataupun bereda ta katron habdon jarum bereda tukun anjadmon mati alfon ribu alfani 2000 ulufon beberapa ribu kalamuna labdun mufidu kasatakim wasmun wafe dun summa harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun katiyu am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wal musnadi lil ismi tamyizun hasal bitafa'al tawa'ata wa ya fa'ali wa nuni'ak bilan nafilu yanjali siwahuma harfun kahal wa fi walam filun mudhari'un yali lam kayasham puatrayan bid alfiyah jino hanaya faile tungkong tua yang kejip mari di ban bandung kerja sama yang baik mari melatah tapudip
irmoh gudip lang kampung masyarakat berkompak ukude pitaja umuthiji pitaja nyobak loy kene ku pajam baru telah ateh hana moho ta jole laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa aqum min as-salihin ya Allah tan kira hana ni cok lom baga-baga long je kurung thaleh nyo thaleh pu thaleh ate ke pikha tu pula ke thalong nya kejit mak mari nya kejit malamnya kekompakan tanyo tak pegak tentang peringatan Maulid Nabi anik tanyo tentang kisah-kisah Nabi tak pegak hamba anu cukup tadi tu ku akhlak Nabi nya kejit salah tabah cinta ke Nabi nya pegak apa dupna cinta Nabi ke umat nya dengar apa nya baik wawo boleh mak Nabi bak sabah bengah lu sama yang sabah nekun bak sahabat wahai sahabalun mandum bak bengah nyon tu ikata be ele tawo methiro nah haba yang sangat penting lu sampaikan kepada kata rupanya mak ubina sahabat-sahabat hana go mendung gepikir Nabi puatra kena pegah kakemak watekan Nabi kali ni semayang Nabi ni duk tengok sahabat-sahabat mandum mak ubina keliling Nabi ke Nabi wahai sahabalun mandum nyo kata bak bengah yang mulianyo kata duk tak perlu tapi bak bengahnya lun akan nak sampaikan bacut pesan kepada kata nak ada pun sahabat lun hana ya Rasulullah Nabi negeri mak wahai sahabat lun mandum perasaan long thang long nyo hana trip le tapak ngang kata lun thang long nak ba Allah cuman meno sagai kadang-kadang lun wa ba Allah lun tidak Rasul diutuskan oleh Allah kepada kata giu bimbing kata giu pernah kata tapi kadang-kadang lang long bimbing kata kamu tonton kata tak patih long tajak saja lun kadang-kadang kata-katanya ban bandum roh long dot roh long pau roh long talimi kata nyoba bengah horo yang meleo cok balah batu bohlun mengaglah lun dengan Allah bandung sahabat mak duduk metekui metiro hana thonging metiro mandung ro imata Nabi kan nekli hai mak Nabi kan nekli mandung ro imata wahai sahabat lun mandum lolang tegatu thona di antara kata yang pernah lun pok thona di antara kata yang pernah lun dut maka apa bengahnya munyo sayang ke lun cok balah batu bolu mengaglah lun dengan Allah lega mak gulau-ulang metido hana bedah pate gulang keput kun tabat talah tiro ha bedah mak talah tiro tabat namanya Akasyah ibnu Musin ne bedah nedeng ya Rasulullah puna Akasyah kana ulau-ulang ka padunggo hana so bedah tapi long mak bandum sahabat-sahabat Rasulullah wahai Rasulullah lun pernah terjadi bak tapo bengah unta don ikut unta long lang perang Badar unta don ikut unta long ikut long sengaja long let ron yang tujuan long kena waron cukup cinta long kena waron tapi don na tungkat bak jaron hana ne sengaja bak ne poh-poh unta kenang tungkat nyan bak kulit perut lon itu yang pernah terjadi ya Rasulullah mionyan memang jika sabah hal itu pernah terjadi tungkat ron kenang bak perut lon masya-Allah sahabat bandum tahu bandum wahai sahabat lun bandum bak bengahnya kata-kata bandum sahabat lun sebagai saksi lun ro kolam lun wa Allah mangaglah lun dengan Allah lun pernah lun poh Akasyah walaupun hana lun saja maka bak bengahnya Akasyah cok balah batu bohlun bila nalun ya Rasulullah tawo tiga rumah talake bak Fatimah tungkat yang pernah lun melang pelang Badar yang tungkatnya tamai kena jo bak Akasyah lun bah jipoh le Akasyah mangaglah lun dengan Allah taala kebudah mak bila gua ketok pintu Fatimah nalun tho lun bila puna amanah Rasulullah geyo cok tiga tungkat yang pernah nemel Rasulullah lang perang Badar kena tamai pakon nah salah tiga sahabat Nabi pernah nepoh sahabat yang ngan tungkat maka babengahnya kena cok bela geklik mak Fatimah hirmo tho ke sampai ati kena poh Nabi masya-Allah tunggu pernah kecok tungkat ke me tidak kejak merut imata bila dok kedih ya Rasulullah nyepak tungkatnya yang gejuk li Fatimah kecok tungkat mak gemak Nabi wahai sahabat lun mandum Akasyah nyongan tungkatnya lun poh kata nya ya Rasulullah mia menanjak kena taal cok tungkatnya poh tubuh lun gejak mak Akasyah sahabat mandung kakli ku ka terjadinya kecok tungkat mali Akasyah gemak ya Rasulullah nyom kana tungkat lun orangnya ya Rasulullah wate lun poh liro nu lun hana melapik ngam baje lun lang thong ngan ruat lun mia menau orangnya laganya ci tujuan lun ubena sahabat kemudah salah tiro sahabat yang pertama Abu Bakar Akasyah menyornya kata tena balah pada tubuh Nabi lunnya tidak sanggup menahan air mataku yang menan orangnya gelanto tapoh Rasulullah tapoh lun menteng biar aku mati di hadapanmu bah mati long bak ada jamang long yang penting bak tak balah pada tubuh Rasulullah tak balah hati long menteng
Nabi nekeun Abu Bakar, kata sahabat lun, kata cinta ke lun. Pernah lam guha sur, lun lingut lang limung kata. Sehingga kata, lun sederhana bak tengah-tengah lun pepeknya terlayuh lun lang limung kata jikap di binatang mitha. Tapi bak taputun sakit, aruk mata kata kunang ming lun. Mui menang kata cinta ke lun, tapi betul tepu le kata Abu Bakar, kata hai tak tanggung dosa lun tengah dengan Allah. Mui kata tak cinta ke lun, dua kata sebagai saksi. Pu yang nala mati kata mandumkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Geduk Sayyidina Abu Bakar. Gebedak Sayyidina Umar, yang lun Umar, akasha, lun Al-Faruq. Mui orangnya kata tanya balah pada buah Nabi, orangnya tak balah hati lun mentang. Biar aku mati di hadapanmu. Yang penting jangan bunuh Rasulullah. Itu Nabi Umar kata cinta tak ke lun. Long melakai ba Allah kata buta tamang Islam kata tamang long boh kelarang kata Al-Faruq. Tapi buta tepu le kata Umar. I kata hai tak tanggung dosa le dengan Allah. Mio kata tak sayang kelun. Dua kata sebagai saksi kedu mak Sayyidina Umar. Gebedah Sayyidina Utsman. Akasha lonnya Utsman. Mio kata tenek balah pada Nabi tapoh lun mentang ke Nabi Utsman kata melentelun. Anak kata bandua boh permoh kata gebenan kata zu nuraini dua cahaya menyumunan kata anak sayang kelon duk kata apa yang ada dalam hatimu Allah telah tahu semuanya gedu Utsman ali yang kebudah Sayyidina Ali akasah lonyo Ali menyobak bengohnya dan po tu Nabi tapolon mentang biar aku mati di hadapanmu asal jangan bunuh Rasulullah Ali kata melintelun permoh kata Fatimah anak lon Cucolon Hasan dan Husain ane kata cucolon. Duk kata Ali, duk mak Ali kebedah Hasan dan Husain. Akasah lunyo cucol Rasulullah. Menyorong ya bala bak nek long nupoh lun mentang. Bah mati lun bandua lu. Hana pupu yang penting bak bala hatu nek long. Kun Nabi cucolon permata hatiku Hasan dan Husain kata cinta hati lun. Lun cinta ke kata menyomunai muno mentang kata ban bandum yang nak kena duk kata sebagai saksi. Lun orangnya bah kebelah ni akasah. Mangaklah lun dengan Allah mandum duk. Ungku sungap lagi kata pulang banyak lagi malam lalu kadar tungku mandum sungap. Wata kata ngak mandum kun akasah. Ya Rasulullah nyopat tungkat lun menyamunan meno lagi lu pegah puno ya Rasulullah. Elong lang thong kunang kulit lun menyamunan orangnya menancit lung nunu bala berkenang kulit drone mak mertua. Hai mak, gesela mak baca Nabi de kulit Nabi yang putih yang cukup wangi. Gejak mak akasah gejom mak gepuduk ming bak kulit Nabi ya Rasulullah. Tujuan long nu pugak meno lu pugak medeh kalau nak balah mak tubuh ro nu. Kau kena balah tubuh ron ke kata Allah. Dan kecinta Allah paulai jen paulai insan paulai alam bantigom donya cuman meno sagai long pugak perlelung kulit long putupeh dengan kulit drone karena kulit drone han tutung apa neraka kulit long ipayo kulit long tutung tapi kulit drone hai payo la pun neraka maka oronyo perlelung ilung landonya nyo putupeh kulit drone dengan kulit lun ka sangat puas walaupun lun gede le Allah hana masalah yang penting bunganyo kulit lun telah tersentuh dengan kulitmu masyaallah ubina malaikat mah gukli mah semangat mandum oh mandum tajub mandum hirun yang ke Nabi wahai sahabat lun mandum na perle kata tenak kalian salah tidur atau curga perle lihatlah ini Akasah ibnu Muhsin masyaallah tungkum tu yang kejit bak malam yang mulia yo mak tu drone yang kan ya kena neduk na dengar dakwah gebi pahala Allah yang kejit Nabi Muhammad is like of the sun laksana matahari is like of the moon laksana bulan is like of the flashlight laksana center brok dari kini yang kejit Nabi Muhammad anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri Muhammad bagaikan matahari Muhammad bagaikan bulan Muhammad bagaikan cahaya di atas segala cahaya cahayamu Muhammad kejip Muhammad lagi mata orang tu ibu kan kata tidak di langit ada matahari bersinar menerangi bumi cahayanya yang tajam menembus kegelapan menerangi seluruh alam di bumi ada para nabi utusan Rabbul Izzati membawa kebenaran menghancur kezaliman petunjuk jalan keselamatan Nabi Muhammad Nabi akhirut zaman rahmah bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman Nabi Muhammad bagai purnama
Di tengah malam gelap gulita, Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai muslimin muslimat, sampaikan solawat salam, di langit ada matahari. Yang kejit lahir Nabi denguk Kaabah ibut. Abdul Talib nenduk apa ni Kaabah? Kedengar pintih Kaabah ibut. Puai kun. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'al haqqu wa zahaqal batila, innal batila kana zahuqa. Bintih Kaabah ibut. Gelembih belana ka ibu beladi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kai temu beladi. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ibu kepikir Ibnu Talib, antum pernah kejadian Kaabah ibu? Ia mencocok ayat lagi kita tengok dalam bulan puasa. Galambeh belanang kamu tu gerbang-gerbung pampung puasa tu rupanya mak obena patung-patung muikab bebenah Kaabah Bandung rubah. Yang kalau lahir Nabi, patung-patung yang mengikat berbena Kaabah rubah mendung. Lahir ke tengok, patung yang karbah ibadah ya adang bathalah. Yang kejik mak malamnya, Nabi waktu keperhatian Ibnu Talib, syabbihuka badrul laili bal anta anwaru wa wajhuka min ma'in malahatin yaqturu. Rupamu ya Rasulullah lebih indah ban bulan terang, rupamu lama gemilang tamsi imun cahaya bandrang. Fayazi natat dunya wa yaghayatal muna faman zallazi fi misli wajhika yanduru. Wahai perhiasan dunia, wahai yang mekesut sampau dan solain mesegata bandum hansa dum berangso. Famawa ladat hawa min sulbi adama wala fi jannatil khul dimislaka akharu. Dan mu'ana oleh hawa bajid gata sulbi adam dan solain mesegata lam syuruga khul di maqam. Mulang syuruga hana contoh nunggu. Yang kecil kadang-kadang salah tengok. Tak pegah Nabi Muhammad thoga ngampa pulin, thoga ngampa pulin. Hana lang syuruga hana contoh nunggu. Apalagi lang donya seperti apa tahu tu. Nya keji anak ke perhatian agama tu. Cak anak apa tahu layu lagi ada berapa nasib lohraw malaikat wajib taturi fon Jibrail yang bawa suruh Rabbi dua Mikail. Perintah Allah ujun putron le Israfil sangka kalapuk mealon put Israel. Perintah Allah na yutung yawang so yang kahak mate bandung sare agam inang mungkar dan nakir yang semua dalam jerat so yang kamate bandung sare gop nyan hisap rakib dan atib bandu gop nyan yang semurat pu yang tapubut gop nyan tulehana silap si kurung male hae tile arupa masam tugah di gop nyan jaga nuraka uro malam si florizwan rupa cantik mamehan ban tugah di gop nyan jaga syuruga uro malam anu layun. Paling kurun lagu Ati Ajamin. Alamat hari condong berlalu, pergi beradu ke ufuk barat. Pasir di pantai turut berseru supaya umat tunaikan solat. Dosa getanya tamse ilaut jeh golom surut lain kateka. Dosa getanya tamse on kaye jeh golom lain kamuda. Anak layu bismillah kapai yang tajam pelayaran lautan raya Islam ke layu iman ke tiang ngata jemerang nang rokal baka syahadat ke kapai sembahyang ke asau pekang komoda pelayu betra rokol heblah ke talo sao sifat 20 ke labang ruda gecok terepong dengan ceremen ngeroro angin selatan daya kapai besarat bepenuh asau geta tawa nang rokal baka telah siton urung
gau telah si urau di pawang rusa takalan pade ase gopuau tanging bak jaro tiji si rusa bek berat kaki bek berat jaro yo tapuo yang tantamita udep lamdonya benar dua syau proto putra ibadah benar menyana menan sagayahan rugau udep getanya di dalam donya menancit mana ora duda watetawa nang rokal baka sangat dekat jio melintang arongan laut raya nang rokal baka sangat dekat jarak melintang sawah put panca indra nang rokal baka rakyat temu katau hana musidro yang rumah muka nang rokal baka rame mesaksa iruh rakyat bago iraya nang rokal baka nafsi hana puta uji hana sobela miotan amal di dunia ini pasti nanti masuk neraka nya kejit mak ne pegot amalan-amalannya amalan don juga god nya kejit anak muda ke pampun dosa Allah salah saboh mak malanyo tamu jaja puno tamu dang-dang takkan telawud dukna pahala kan telawud hai mak matua nabi wate Isra Mi'raj ke pulimah Allah tiro malaikat nyan mak seribe krek jarau nanti krek jarau seribe ni anak jarau kalian nabi tengah kamu bilang kalian nabi ke bilang malaikat nyan ketanyang wahai malaikat yang mulia long tahu tak long kalian don pota ni bilang jarau cukup ja ni jarau getu malaikat nyan Muhammad lon tengah nak kegiatan bercukup kegiatan tengah long bilang titik ujun ni bilang ni bilang bayangkan kan ujun mak titik ujun bilang ujin pajang kan bilang uji mulai masa ke pegot donya tang kiamat donya long bilang tapi sanggup bilang ke nabi rupanya don malaikat yang paling cerdas ke pegot Allah jarang dak don ni bilang titik ujun kan malaikatnya Muhammad betul long jarang tapi long nang bangai jarang long long bilang titik ujun tapi long nang bangai contoh lagi malanya empat di pulau Tukok grong-grong batai anak-anak muda pun ai pegak rumah mewah dah pegak mula cukup laga anak muda jijak dengan menu cukup hayu-hayu malam pun ai dang keun talibu kata nyejikeun talibu kata do pampun dosa Allah dukna ke pampun aku tidak sanggup menghitungnya hai luang masyaallah nya keji ya muhaimin ya salam ya muhaimin ya salam ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam bin nabi khairil anam bin nabi khairil anam wali ummil mu'minin ya keji mari Bandung ni mak malam ni taubat kepada Allah taat batin nasib lupa ulun bayan yakni sifat perangai gata kepujian Bandung tanya tamu sifut ngan sifutnya dum tersare betapa so dum sifutnya dalam hati sata tobat ngan le syarat kena ulama tinggai maksud sekalian yang pertama yang kedua menyesai gata but yang lalu keleh janji hari wang le selama umu pernah taca dum atagap pulang mandum lake mu'ah muyuhan tabayuyum tobat kepada Allah insyaallah itu akan selamatnya kejut lahir nabi nikmatul azam lahir nabi nikmatul kubra nikmat yang paling raya ubena nikmat lahir nabi nyalmu tharaya nikmat iman kecil nikmat Islam kecil muyuhana lahir nabi mah hana iman saja dah menyana lahir nabi hana Islam tanya yang kecil lahir nabi Bandung merempok rahmat kan tanya mentang merempok rahmat mulailah batak kaya batel mau kameng mano teh ini itu kaja aku dari mung cake bojo bo belangan bo jamai apalah huwa apalah ma apakan teh pitang bong pitang bung pitang wa pitang apa la biji kuteh ro malam putih hitam ini ngagam janguk pure kata dia tunggu tro baca nguk pure itimen nikmat lahir nabi Muhammad yang kecil malamnya wajar mak Bandung putih anak muda tapogat mulut nabi insyaallah selamat baik di dunia maupun di akhirat yang kecil Bandung tanya mak tamlah kaya Allah bujra bugot bele tam dawa-dawa tunggu bele tam pakai-pakai tunggu tapi kera tu Maya menampu bek kasih kau belang sayang kau beli ika pe mu cang-cang orang Islam gum pakai bak tinu apa de ke beri parang bak tinu kacang ke beri hana lima tahun yang penting orang tak pegak bangunan melasa tapi melasanya bermakmur lagi melasa ron nyan salah sabah contoh mam tua maka mudah-mudahan tamlah kaya Allah pu yang tak pegak melanyo mam tua insyaallah ban bendum yu narida Allah maka ban bendum tayo bertamang syurga drom bertamang syurga long bertamang syurga ora akhirat nyan tempat terimang bulung halepah taplung bar
sakung rante gehila bak malaikat hadarat putran firman jak kebahakenan simanyan dalam nuraka sebab jihidilai metente di dalam salah han puta ila pobala sembahyang hana oleh sebabnya hanjit han benar tapi ke yo golam mate bohate tetingai donya yo golam taluk ba hugop uyup bumonyo yo mantang sinau getanya di dalam donya bedah taubat salah tat getanya dile jamita gure be male jalan agama yo golam taluk ba hugop selimut putih pike beabe hayware ubukai taba uru akatuha gepega jilake asau takalan kedraw tipura salop sabena yo nunggu ti uro mati tunggu ti uro mati mo yamunan mak tua bandum-bandumnya uro mati biji kubat nunggu kafa bil mauti wa aida udahan mati-matinya mak biji ku pengajaran bandum tanya tunggu karena matinya kan nomor urut tunggu kalau mau thadu alhe tunggu tapi matinya nomor cabut tunggu tua nah urun ada tunggu tua kaidah mati sakit kaidah rugo hanam pakatnya bak pegah tunggu yang keji padum nale urun dega mati gonyang hana sakit padum nale urun lada ke landika tapi udip nyan umum menteng trip tenggung tua maka ba malam yang mulia insyaallah bandum no dah jaga doma sadarkah anda ini kan kemana dilahirkan ke dunia untuk apa untuk surga atau untuk neraka silahkan pilih mana anda suka kemana tunggu surga ataupun ke neraka tapi insyaallah ban Bandung nyo ingin damang dalam surga maka ban Bandung dayo tamai ke Allah berpampun dosa ban Bandung berdamang surga maka yang akhir kalimat udip nyo perjuangan dan doa perjuangan tanpa doa sombong doa tanpa perjuangan omong kosong kaya tuh po 12 lebih nunggu yang kemah lebih kurung po 12 lebih hana mungkin di panjang le mudah-mudahan dalam leke Allah benahi kemah kepada kedai mendum tapi lu tak perlu boga nyo kemah terima kasih atas segala perhatian ni pumah habina kekurangan hadanallahu yakum majmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh